Assalamualaikum peruntes pada raya teu ye. Perunten area jelema mun aing ngerek babadog aing ngerek gagalai. Wow, ada motor. Boy. Ya saya nanya. Saya teh Aya barang. barang naon? Aing butuh duit. Jadi sepatu. Ya dijualin. Ini mah datang ke pas suka diuk. Aing ke nelpon si Encod itu. Ibarang halus. Ya. Ibarang halus. Soalnya aing butuh duit keur beli sepatu. Eta naon? Geus perlu nyaho kebek si anak butuhan. Cancel teh ka dieu. Kayak nelpon heula si Encod nanya. Iya barang. Impor. Improt. Halo. PLN? Salah. Aing nelpon PLN. Salah aing. Aing salah. Bu, wajar. Salah mah. Anjis deh. Aing makanya sapoy, nanya sapoy. Nelpon. Chan. Halo, boy. Ya. Adio. Halo, nah boy. Naon kan di? Ya si Kojek ya. Barang halus. Nawarkeun barang hadek sana. Improt, barang improt. Makanya itu di Mah aya di bukan masih ieu mah di Mangar Aman gitu mah. fashion di Fashion cenah barang fashion Paris. di Paris. Ya. Ka dieu Saya tahu barang ada. Import dan ekspor. Tuh, dini sih ke dini. Ya. Ya. Aing mesen solempak. Harga miring, harga dengdek. Sip. Ya. kayak tua loh. Harga miring barang impor. Yang geus ke harga miring cenah. Deung ngajual lagi miring. Harga miring kasih di miring. Tuh. Yang tungguan ya. Guys. Now ini Bye. Sapaan teuing. Nanya dah. Aing mah. Nosin. Dia. Impor. Teon aing cenah pok. Aing pesen soal 4 aing. Yuk. Pak aing. Cek buka. Jadi kieu aing Kita butuh duit. Ya. Aing. Apa lagi jujur gua. nya ieu teh kieu ceritana teh aing pusing. Aing teu butuh duit teh. Jangan sih. Aing malam mingguan siapa? Aing mah udah nyai mah. Malam mingguan ku duit. Malam mingguan ku perem ge. Malam minggu ka Bogor. Siapa malam mingguan kudu ka kafe juga we menyabok. Aing dibawa ka Kafe pun. Juku di kafe. kafe. Anak muda mau nyol di kebon. Anak muda. Sisi nepor. Iya. Main ulah kaget ibarat impor ieu. Nepor. Saya tahu. Pokoknya mau Cek buka. Ya. aing solepak aing mah. Impor. Coba impor. David Beckham. Oke, Beckham. Ya aing Mana di poin? Buka yo. Bang barang gitu mah. Sarbaru. Iya. San. Aing ngesan. Iya mak. Ke kacamata mak karena mata lagi tiis. Ya mah si Indo dia. Kalangan kau yang di tengah tempo aja. Sarbaru ya mak. Itali itu. Gues. Aing kacamata. Aing dua tuh. Tadi sih kita enggak bilang kan. Cila. Juk sok aing benernya we barang impor. Tuh. Apa ini betere. Sampai teres terus. Sing lagi masalah. Aing ulah ngomong wow kaget. Sok. Buat bola. Bisa ya apa barang lain. Tidak tadi itu selang.
Oh dia cing. Goblok. Iya, ku aing apa sejarahna ieu? Celana urut badminton silindan. Badminton. Silindan. Hah, silindan. Ting. Halo. Cing. Silindan antara Silindan. Tuh. Cing. Nah, impor. Iya wajah lapar. Impor. Cing. Nah, impor. Kali ya. Bro, najis cing itu. Right. Impor. Mana? Kira dijual. Good and Roses. Najis. Buat proses. Aing kan ngomong Excel eta celana hayang Excel. Aing tuh ngomong Excel, aing minta celana Excel. Aing boleh nunggu Excel, lemari Excel. Tolong anjing. Aya anu kieu bener dalam mana ya? Tapi ada aing bisa Excel eta. Si nanti. Wanita mana? Iya. Hai nanya ini Silindan sarapan di dieu. Mana apa sejarahna teh ya? Celana ieu tah. Tah. Jigana ieu kecemes copong. Cing heula. Silindan teh badminton. Heeh. Ngait kana net. Dewa aja badminton mah lincah. Tah. Cek anu Tuh merek nang Gonex. Gonex. Aya nu hadir itu. Ya li pes tarong ya li pes. Oh, Tuh. bola pes. Gunroses. Yo ada yo. Welcome to the jungle laguna teh. Welcome to the jungle. Coba aja sehari-hari. Saat sing bejahna teh. Oh, lumayan teh. Jeung salib sing suan calin teh. Impor. Umpan tutup duit. Aing. Ya Rabi sake. ka dieu. Udah. Pantai saragio ieu mah. Impor. Di depan. Impor. Yang sok ogoan teh. Impor. Ya mas Cek iron deh Indonesia. Beresna beresna. Scan kalian pesana. Tah. Anjir. Yo. Oh. Tah. Aing. Ya dia teh no, dia teh. Anjir. Nyanyi. Neng Yuyun. Yo. Impor. Ayo sabar anjing lah. Anjing ge. Bila bok anjing. Dah. Ieu mah di pantai. Cek MD. Kalau ngacak-ngacak yang beli moal Aing heula atuh yo nya celana kieu dijual mah jeung lap. Pemajikan mana gawe kan? Heeh. Urut si Paris Hilton. Paris Hilton. Ngabandatin itu ngabandatin di. Paris Hilton Di mutini teh nya. mana aing udah permainan luar negeri aing mah. Kagak batin Paris Hilton. G-nya, G teh non judulna. Hah? Gucci. Gucci lain. Mana game Gucci? Lain itu mah beda. Ari ge mah gagang pacul. Ari ge teh. Tapi ada geus afkir ya. Halus Paris. Di Paris tah boleh. Gosip. Aing keur ka Paris. Aing panggil jeung si Paris Hilton kan orang Paris. Heeh. Riz aing teh. Paris Hilton ton. Kan aing mah Paris. Si Paris si Aris. Riz aing teh. Euy, Datangna si Morris. mereka mana wae teh uli cenah anjir eta tas euy cenah ge. Saya kan nu bunga. Tas belewar teh. Riz aing teh tas jeung aing geus mere wae cenah ge. Bawa bae. Heeh. Impor di Paris. Jeung Kulit naon dia? apa di jam apa we? Setengah yakin kulit naon dari Paris mau bayar wak. Pasti mana Kulit kulit. teh hadet duduk. San. Bayar apa di kulit naon? Kulit ceulik. Lain. Kulit teh dal baso. Lain. Kulit budak nu disunatan. Tah, aing tah baju ieu impor semua. Dadang sih ya. Impor. Beberkeun. Baca. Coklat teh. Soklat Ya baju Coklat. Baca. Mana kampungan pisan teh barang impor pisan coklat. Soklat. Aing urang nyebut Impor semua apa? Cik bukan nanti. Ya. Aya cicing mana? Non. Yo. Aing kamari pas ke nonton Good and Roses di Senayan mana semua apa Senayan Pampasir apa lagi Senayan Buat Excel saya itu perempuan aing anu gede ya itu di balangkan dia lamari Excel kalau anjing duduk mulai anjing Jadi dari jero lawannya mana? kan bandana aing di bareng sok tak bandana sok pakai ya Excel
Aya mana mah erek susumputan. Make eta bisa langsung nyanyi Gunen Roses. Sok, udah langsung bisa nyanyi. Coba pembukakan boy. Ayo wah guys. Barang impor kumpul ini mah Gitu mau menit. impor ya mah. Biasanya make nu kitu bisa nyanyi langsung cek. Amit, ampun para penyanyi. Sabda tuh. Lain. Sama juga jama ieu. Rajak Kan Gusti Lain. Mah juga jama mana eta jahean jelema jahean tah 5 menit teh. Bener. kurang jahe. Jahe. Nah, itu ya ada guys. Ieu telepon. Depan poin lah. Ayo ronde ieu. Oh, bagus beak eta heula teh. Ayo kami nundi potong teh. Potong teh. Ayo bulan kieu. Itu tuh bagaimana? Ya kuaing. Singala hargana kuaing beureun nyaho. Ya kan ieu mah sulitan. Merek minta kajian copong ge ieu mah sejarahna tah, Bro. Ieu sejarahna tah. Silinan teh keur main ujung si Topik Hidayat. Kalau pikir aja tuh loh. Oh, kalau silinan mah ngacang mah tepuk goblok ngacang seluruh net naik teh teh. Karena ya net karena Tihang nak. yang Kayaknya. Boleh tihang acong itu benernya. Udah bener sini nanti udah bener atau nggak ada pondok. Karena langsung silinan teh syukur bolna geus sesuai di bawah baju dijahit belah jahitan. Aing mah karunya request bejek lah. Aing baju si Kang Sule aing euy. Ngeprank pisan aing biasa. Boga impor mana dah. Cahade. Kembang mah, Kada kembang bara. Kembang tuh halus sih baju motif kembang mana mah kabeuleuh teh. Biasa make darbos siapa? Mau apa merek halus impor? Aing mau kapake cek dah. Mau sebenarnya. Dari teh tanggal sakius teh. Sama Tanggal 2. ya di Paris. Iya kemarin si Excel. Ini mah Saya Excel berkonser kan suka ada mau pakai basic si Excel mah. Carana. Woi, everybody, I'm Harudang. Blur carana teh. Menang aing teh banang batanan jeung ieu tah. Oh, tapi dah tanggal Garing Yo kacamata deh. Kacamata ieu aing sih teh. Tah. Tah ieu kacamata ieu. Ieu legend pisan ieu. Saya tadi sa. Aing meuli lagi. Teu meuli sih masa mana mah. Kamera. Banda. Banda bae nya. Banda. Merek. Babon merek nya Oh ya, tong. Duit lain. Duit teh. Siapa? Sekarang bukan lain itu. Kopi. Kopi, paila muge. Hei, Aisyah bulat tuh lu capek, ayo ngopi. Enteh. Spesial tadi, barang jual. Satu bahasa aing gol kapake Tong ini bos kan tong. Baju Aisyah sakit paling. Mau beli? Wow. memang datang tuh pas Beresan. Sama aing bro, aing impor yuk. di soalnya yang kita ada di beresan pun boleh tara Najis. Aing balik. Aing pertula. Andi. Oke kayak masuk itu. Nah. Kayak masih Excel aing. Kayak masih Excel. oh jauh gitu lah Anjing, itu tadi beli. Ya dah, teh. Ngelain dulu. Mah anjing. Mantau kah?